Večeras u Cinestar Branimir centru počinje festival kratkometražnih filmova mladih Playbox Shorts. Time I hear my name, another part of me gives in. There's a voice in the dark and I can't seem to make it stop. I'm here inside. Poštovane dame i gospodo, dragi naši gosti, prijatelji, autori i svi vi ostali koji ste večeras s nama, dobrodošli na drugo izdanje Playbox Shorts Film Festivala.